n'abacurira amajambo kugira bige kunyuba intumbero y'ibihe duhaye kugira twige kubaha Imana mu izina rya Yesu. Nicyo gituma ndakwinginze udufashe dushyira intumbero yawe ubundi amakoraniro yacu nacyo bamaze bikatwigishije kubaha Imana kuko nicyo kintu tugomba umuntu wese yigishwa kubaha Imana. None rero turaguhaye ikaze n'uyu mwanya nawe ndasubiye gusaba mbera ibintu tuvuga ni ibyawe Mana, biradusiga biraturengeye Mana, biradusiga biri kure yacu. Wabwiye abigishwa bawe ngo ntacyo mubasha gukora mutamvise, ntacyo dushoboye tutagihawe nawe. Nicyo gituma twongeye kwinginga Mana tugaragaza tudashobora kwacu, ariko kandi turishimiye gushobora kw'Imana, turishimiye ubushobozi bw'Imana, turishimiye ubwenge bw'Imana, turishimiye inkomezi z'Imana, turishimiye kugira neza kw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turishimiye imbabazi z'Imana, turishimiye ubuntu bw'Imana, turishimiye gutabara kw'Imana, turishimiye ubwenge bw'Imana. Ibyo ni byo dusabye kuri icyo kibanza. Haleluya. Turakeneye Imana kugira kandi ntituguhaga kuma dukeneye kumwanya ku Mana, kuma dukeneye icyo tumenyesha, kuma dukeneye kumva ijwi ryawe, kuma dukeneye kutuganiriza, kuma dukeneye kutugira inama, kuma dukeneye uburongozi bwawe, kuma dukeneye kumwumva muri twebwe. Yowe twongere twifuza Mana ngwino ubane natwe, iyi myanya uyihagarikire, mwebwe ubane natwe. Urakoze mu izina ryawe ryera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi. Nuko rero ndagomba dushishikare muri uyu mwanya baramenye ko dufite uburyo kwigisha abarwaruka, ariko kandi turamenya ko abantu bageze mu ngingo zikomakomeye zigize ubuzima. Yesu nashimwe. Muriko murambwira abantu tugira twigishe rero baramenye ko tugeze mu bantu bageze hagati bavuye ku mashuri bagomba kwinjira mu buzima. Yesu nashimwe. Rero abantu nabo bakeneye imfashanyo zibafasha kugira ngo ejo haze habe heza. Yesu nashimwe. Mwe mugeze kuri Carrefour, mugeze ahantu hatoroshe, ahantu mugeze gufata ubuzima. Yesu nashimwe. Kubw'ibyo rero murakeneye imfashanyo, murakeneye
Yesu nashimye. Sinzi ko mumurikira kunyumva neza. Muranyumva? Nahari inyuma muranyumva neza. Hari igihe umuntu yumva mukanyumva neza. Ego ndabaza kumva neza. Yesu nashimye. Ndabizi ikintu kimwe. Ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibiringo bishika kuri bitatu. Muramba baranyumva nikoze ku ndimi rw'igifaransa ndabisemura gatoya. Ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibiringo bitatu bikomakomeye. Bavuga ko ubuzima bugizwe n'ibiringo bishika kuri bitatu. Bavuga ko igice cya mbere kiva ku mwana avutse gushika umwana afite imyaka 30. Icyo ni uriko murambwira icyo ni ikiringo cya mbere bita mu gifaransa phase d'investissement cyangwa yagishyize mu rurimi rwacu igihe cy'ukubiba. Nicyo igihe cy'ukubiba hagacyaba ikiringo cya kabiri cyo kuva mu myaka 30 gushika ku myaka 60. Abahinga bavuga ko icyo gihe ari cyo gihe cyo gukora. Uko murambwira igihe bita Faransa phase d'accomplissement cyangwa muri igihe cyo gukora. Igihe umuntu agaragara icyo Imana yamubitsemo. Igihe umuntu agaragara uwo ari we neza. Uko murambwira kiriya kiringo cya mbere icyo kiringo abatari bake bigiramo amashuri kenshi imyaka 30 bamwe baba bariko barayamara cyangwa n'abandanya mugabo bamaze kuronka ibishobora kudufasha ubuzima bukurikiye. Turi kumwe. Icyo gihe rero cya kabiri cyo kuba kubasobanurira muri aya majambo. Igihe cya kabiri gifitaniye isano rinini cyane n'icyo gihe cya mbere. Ndaza kubisigura neza. Bivuga ngo niba igihe cya mbere cyagenze nabi, biragoye cyane ko icyo gihe kigira kabiri kizogenda neza. Niko murambwira bivanye n'itegeko Imana yashyizeho rivuga ngo kubiba no kwimbura. Sinzi ko muri ko murambwira biragoye cyane kuko iki gihe cya kabiri kiba ari igihe cyo kwimbura ibyabimbwe muri cya gihe cya mbere. Rero biragoye cyane ko twitega umwimbu mwiza mu gihe imibe yabaye. Biramurabyumva iyo umuntu imibe yabaye cyangwa imbuto zabaye biba bigoye cyane nawe twosenga tugasubira tukisonzesha. Biragoye ko duhindura umwimbu tudahinduye. Ndamurangije. Biragoye guhindura umwimbu utahinduye imibe cyangwa utahinduye imbuto. Yesu natwe niko murambwira ibi ni ibihe bigoye cyane. Kuko igihe cya kabiri ikiringo cya kabiri ni ikiringo bita phase d'accomplissement cyangwa igihe cyo gukora. Mugabo umuntu agakora bivanye n'ibyo yagizwe muri cya gihe cya mbere. Reka murambwira bivuga ngo iyo umuntu yiyubakiyemo ibintu bibi hageze gukora azokora bibi. Iyo umuntu yubatswemo ibintu byiza hageze gukora azokora kuko n'itegeko ryo kubiba kwimura. Uze murangirira ko turi kumwe mu intege. Bisawa. Ikiringo cya gatatu ni ikiringo bavuga ikiringo cyo kuruhuka cyangwa cyo gusezera icyo bita phase de vieillesse mu Gifaransa. Bavuga ko ari kuva ku myaka 60 kubandanya. Icyo kiringo cya gatatu ni ikiringo gishobora kubamo ibyishimo cyangwa kikabamo umubabaro bivanye n'ibyo umuntu yakoze muri cya kiringo cya kabiri. Sinzi ko mumurikira. Ndashaka mubyumve ibintu birakomeye. Igihe cya gatatu ni igihe gishobora kuvamo
byagenze. Mbega muramuzi ibi bintu ndababwiye nibyo bigize ibintu tugira tuvugana. Yesu nashimwe. Ni bangahe bifuza kuzosaza neza? Jendo wa mbere. Bibiri kugira ngo Dawidi yisazira neza. Yisazira neza. Abamuzi gituma yasaje neza. Yasaje neza kubera. Bia gusaza neza mu gihe kidakonga. Bigatuma turatandukanye. Gusaza neza. Dawidi yasaje. Anezerewe n'isi we yabayeho. Ubuzima bwa Dawidi yashobora kwerekana ibintu yakoze. Ubuzima bwa Dawidi yashobora kwerekana abantu yafashije. Yashobora kwerekana ibintu yakoze mu gihugu cya Isirayeli. Ubuzima bwa Dawidi bwaruse seveni nziza cyane. Nakwifuje kugira seveni nziza y'ubuzima bwawe. Yesu Kristo. Icyo kiringo rero cya gatatu ni kiringo bamwe barogreta abandi bakanezerwa. Bamwe bakarogreta babona ko hari ibintu batakoze nawe ubundi bakibishoboye. Niki? Murangiriye. Bamwe bakababazwa nuko icyo gituma ubundi yavuze ngo yakoresheje tume mu Gifaransa uvuga ngo si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Yavuze ngo iyo baba cyo bari babizi abatama nabo bakaba babimenya. Abatose ikibazo cyo kutabimenya abatama nabo bafite ikibazo cyo kutagira cyo kutabishobora. Hari umugani cyoma ukagera ya myaka n'imyaka 30 woyinjiza ntibikigaruka polisa abatama bacu hari ibyo bitakigira Yesu nashimwe. Niyo mpamvu ugwaruka mwakeneye kwigishwa kugira ngo nimwagera mu gihe cy'aba batama bacu, kugira ngo nimwagera mu gihe nk'iki cy'iwawe Imana ishimwe. Muze mushobore kuba muvuga muti Imana ishimwe ubuto bwanjye narabukoze mu byanjye bigeze iminsi yanjye ntiyapfuye rwose. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Naho rero ugomba kubigisha, ugomba kubabwira ingene ejo hawe hoba heza, ingene iminsi yawe y'imbere yoba myiza. Ibyo rero ntibiva ku kintu, biva ku bintu turiko turakora uyu byari. Murambabarira sinzi ko ari ganje niho hambere ndagihereye aho muri sinyishi. Hari ikintu nkunda kubwira abantu kuko rero nibaza ko nyegeyemo hari isengesho nibaza ko nyegeyemo ukwihumuriza kanaka. Kandi iryo sengesho ni ryiza nakubwira nti isengesho rivuga ngo Mana urampa iherezo ntugira ni rimwe ariko riranyegeyemo akantu k'ukugomba ko utamenya ibikwiye gusa usanga byakoretse. Hende babwira ikintu kimwe umuntu akeneye iherezo ryiza ntagende neza. Oya twumvikane ukeneye iherezo ryiza ntagende neza. Ibyo ntibyumvikane. Ugomba kugenda nabi utabanye rwose ndaza aho mubikura ahantu n'umuntu byananiranye byacanganye umuntu utabanye ngo azarihana. Rero nicyo asigaye giterezo ryiza yatumariye ikakira. Nzi ko mubiri erega umuntu ashobora kuja kwinjira umugambi w'isi atashoboye neza. Mbega mwana ibintu na Bibiliya iremeza ko hari abantu bazotibukirayo nk'abokowe nibyo mushaka. Hari abantu bakunda kuja kwinjira cyangwa igisima cyari ku musaraba kijya gisima nicyo cyuguruye paradizo. Yatawe igitambaro winjiye ubwa mbere kijya gisima abandi bose bagira ariko wari kubona ibisiga ntahe n'igisuma nibwo buzima mushaka. Erega abantu mugomba gutibukira Yesu bagushyira mu gihugu ngomba kujyayo icyo nakoreye Imana. Yesu nashimwe. Muri ibyo yavuze ngo mwanze mwene ibyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kujya mu ijuru. Yesu nashimwe.
murafise abantu benshi barahamutse kuja mwico umunsi wowe tuzojayo amen nakaheba byize erega Imana si umupolisi agutegereye ajya kwibarabara ategera gukora ikosa kugira ngo aguce igitango Imana imeze abantu basiga igitabo cy'Imana n'umupolisi wo kwibarabara umupolisi niwe arondera ahantu hose yo kuronka gato arahiga iyo tugeze twara bari ngaho twakiranye tugeze kwibarabara kutuma aguca nibaza ko Imana imeze beza Imana iradukunda ujya umugambi wo kujya mu ijuru wambere ufise n'Imana ku buzima bwawe Yesu naje Yesu niwe yavuze ngo ndagomba kwaho tuhabane icyifuzo cy'Imana ku buzima bwawe nturuhe cyane kora icyo Imana ikubwira ijuru ni ryawe Yesu naje uyu munsi ureke kurondera ibintu ngo nawe wabiherezo byiza gusa ugenda uko ugomba Imana ikakibihindukiza oya reka aha ni mu ruhigi hari n'ijyanisha gucanga none ririya na gereza none ndababaza ufashe iryo barabara ugenda urakeneye abavugisha bakukubwira ko uzoshika gucanga oya tuvuga urakeneye ko bamaze kuva ku mikoro hanze uzoshika mu cyaha inzira uri kurafata iragira inzira uhaje ufata iragira irabivuga yonyine utabanje kubonera ubuhanuzi bundi inzira mpande afata irambwira iyo ndiko none mukeneye ibindi bintu inzira uri kurafata niyo isiguriye uko niki ugomba guhindura iyo ujya uhindura iki ubu rero wicaye ngaha ufashe ibya gitega si ibwenge basenga ubwira Imana kuramba gushikana kandi iri gufata igare ubu rero mu mutwe no gusenga Imana no kubwira Imana Imana uramba kurangiriza hejuru ntiduheze baje tuvugana inzira turiko turafata iravuga iyo tugira Yesu nashimwe Yesu nashimwe nicyo gituma umuririmbyi yavuze yariyemera wenyine ati jewe ni umukristo nzokwama mu bintu byose cyanavuga umurongo wa nyuma ngo maze meze zogira iki zogira akanyamuneza kenshi nzoba mpirwe ibyo yabivuga afatiye ku byo ari uno munsi afatiye ku byo ariko arafata uno munsi Yesu nashimwe ni ukuvuga rero amajambo ndababwiye bari bategura kuri iki kigwa mu bana bahere kuvuga ngo amahitamo y'iki amahitamo y'ubuzima Yesu nashimwe kigwa rero ufise kivuga ngo amahitamo y'iki subiriramo mwese abarika amahitamo y'iki mbwire umuntu uri kumwe ejo hawe azova ku mahitamo yawe y'uno munsi nibyo yabyumvise yaba ko yabyumvise genza rero turamabwira amahitamo ejo hawe azova ku mahitamo kuri kuragira ryari
oya ntiyari umutama yari undi musore azi agomba guhera abantu nyine ngo arabe ko kubumviriza agafata mu bifuza akagira acabaza abantu bari ngaho ati ndababaje akantu ufise karakomeye cyangwa karapfuye yaravuze umugambi nk'uko ubonye bavuga ko karakomeye atakatondaga gasa nibavuga bati karapfuye atakarekura kagire icyo kibazo cyari cyoroshye abantu b'ubwenge barakeneye umutanga umwe w'ubwenge aramwumviriza atumviriza tukubwira ahubwo atumvisha ubuzima bwawe ukajya mu gihugu uri mu kiganza cyawe ugombye karapfa ugombye karaba reka kwiguragira ati byose ni mu kiganza cyawe ugombye karaba ugombye karapfa byose ni wowe bihagaze yesu nashimye mutikire icyo ugomba kubabwira ni ikiganza cyawe nari nateguye iki kirwa nayo nzunda kuruteka mugabo ntacyo ndagaragaza nagombye gufata ibintu nyamukuru kugira ngo bagenda babarira yesu nashimye umviriza ibigize iki kirwa rero ubwa mbere nagomba uyu munsi y'abashetani y'abimana uyu munsi abo bose tubababarire ku bijyanye n'ubuzima bwawe ndaza kubabwira yuko ubuzima bwawe imana yagushyize mu kiganza uyu munsi ndaza gusaba imana kuko twarababeshyeye abo bantu bose muraza kubibona muriko murambirika yesu ashimwe murabona ibintu byose bibaye kamwava mu bukombe bw'imana uwo byagiye wese ubona ubukombe bw'imana makurasi ubukombe bw'imana tugenda utunguruka tugenda utumbererwa hino aho byaha umuntu agakora amakosa wenyine ariko ari mu byo yabeje muri iki utabihaye imana nawe muri setani wamuntu reka kumubishyira oya ntabyo murumva ndabibereka mu ijambo ry'imana yesu nashimye sinzi akantu nasomye ahantu abantu bavuga cyane basanga setani ariko ararira umunsi imana yamuha tukayagira kwitwa neza gusa mubwira gusura abantu bawe ikintu cyose kibaye barakinyagira yesu nashimye ngomba kuvuga iki muri Bibiliya ngomba kubabwira yuko imana ubwa mbere ubigize igicirwa ngomba kubamenyesha ubwa mbere umugambi imana ifite ku buzima bwawe nibyo Bibiliya itubwira ngo kuko nzi ibyiyumviro mbibwira ko nibyo Yeremiya nimero yasoma ayo magambo 29 nihagira umuntu mu mpera mikuru muri abo bantu bari hafi kuzoranyarukira ntubwira nyarukira nzi ibyiyumviro mbi hari iby'amahoro si iby'iki si iby'ibyago nagomba ubwa mbere bumva imana umugambi ufite ku mwana w'umuntu imana yaremeye umuntu ibyiza yamwemeye kumugirira neza nta gahunda y'ibibi imana yakuye ku mwana w'umuntu yesu nashimye kubera ko bari ibi bintu murabona abantu bose ibi bintu byose bibaye babyagiriza imana ibindi bakabyagiriza itanu umuntu aragenda yapfuye mu gihe kiba cyari igihe ndababwira ukuri abantu bose bafite igihe kigeze hariho abantu bapfa bake hariho abantu bapfa bakigena ugiye kwiba baragutegereye baragufasha barakwishe mu gihe kiba cyari igihe umuntu agiye gusanga
igihe cyose ari mubyemeza ko igihe cyose ari aho munyemeza ko igihe cyose ari uweze muri porogaramu y'Imana yo kandi misiyo yari ndamurishije kwa muganga n'amahitamo n'ibyo wenyine yahisemo akiriho. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Tuzovugana muri iyi minsi ndabereke amahitamo ajyanye kuko amahitamo akomakomeye harimo n'amahitamo y'ubu. Ugiye mu rugo warasekuza Imana, warasekuza Imana, ibibaye umuntu usaba Imana yankoreye uriko urabishima. Igihe Imana yavuga ntiwakunze kwitega amatwi waranse kwiyumviriza, ubu yataragitse ibi ni umusaraba ubiriho tubwiye nayo nama hajya bazunguruka Samusoni mu nzu y'umusi wari umugambi w'Imana. Yemwe wari umugambi w'Imana nibyo yari yagize. Hajya yona yasanga y'umunda y'umusi nibyo Imana yari yapa niwe yagize ikazamurangije ndamunavuga ko ari we yishize n'amahitamo. Yesu nashe ni ukuvuga mwabisomye Bibiliya tubwiye ngo umugambi Imana ifite ku buzima bwacu ni uwo kutugirira neza. Yesu nashe ni sawa. Icya kabiri hamwe n'umugambi Imana ifite dusomye Yohana 10 ku murongo w'10 hatubwira imigambi ibiri. Hatubwira umugambi w'Imana yavuze ngo jewe nagiye kwisubira intama zigira ubugingo bwite. Mugabo yeke cyaravuga ngo n'igisuma nacyo cyaragize. Igisuma cyaraje ndagomba mu byumve bene data, n'igisuma nacyo cyaragize. Hari igisuma cyaje kwiba umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari igisuma cyaje gutwara Imana ku buzima bwawe. Ariko ndaza kubereka yuko ibyo byose ntibikunda yaba Imana y'abashetani bose barakorana natwe. Mbega ntaho ndasubiyemo yaba Imana y'abashetani nta kintu na kimwe ashobora gukora ku buzima bwacu ataduciye. Sinzi ko muntama mubyumve neza. Mbega ndababaza mu itongo rya Edeni burya ninde yakuye Adamu mu itongo rya Edeni? Ninde yakuye Adamu mu itongo rya Edeni? Hano bapapuro mukandika kwandika byinshi. Bavuga ko ari inzoka yavuze, abandi bavuga ko ari inzoka yagize. Ariko tuvuganye kuri ninde yakuye Adamu mu itongo rya Edeni? Niwe siwe. Mugabo murabona ikibazo aho cyaheze muri iryo tongo nyine siyavuga ngo ni ya nzoka umugore. Umugabo yavuze ngo ni wa mugore, umugore nawe ngo ni ya. Ubuzima iyo byatunaniye dutubira kuri Shetani tukabita ku bantu. Shetani wa mubi n'abantu bagiriye nabi bemeza. Nta muntu, nta Shetani, nta n'umwe ashobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe keretse wowe nyine. Iri jambo ndashaka mubyumve neza. Nta muntu n'umwe ashobora guhagarika ibyo Imana yateguye ku buzima bwawe uretse wewe nyine. Nibyo uwabigerageje nibaramuka abaramu yarakoze ibishoboka byose mu batuma Abisirayeli, kandi yari yitwa mu buhinga bishoboye. Yaragerageje kubera bajya abantu bari kumwe n'Imana byara nawe ntibizoshoboka kugira neza. Nibyo umugambi wa Shetani nawe ni uwo kwica Imana yateguye ku buzima bwawe, na cyane cyane nk'abantu Imana ifite ibintu bikomeye. Turashobora kubona mu ijambo ry'Imana nk'uko Yosefu kubera Imana yakoze ibintu bikomeye umugambi bafashe
hari jambo simaje kubisoma ryavuga ngo reka tumice turabe zango tuzi nicyo tuzopamo niki murabona Samusoni kubwo umugambi Imana yari mufise ko kugeza aho baza bati two irabuto kugira ngo umenye nk'abandi bose yani baja kuko bari baravuga bati two kuri kugira ngo umugambi Imana mufise ko ugire upfe muri iki kigwa ndagomba ko dufuta Yesu nashimye uriko murambirika ndagomba dufute mu mitwe y'abantu ibinyoma bimwe bimwe byo gusigura ukunanirwa kwa benshi. Abantu benshi iyo bananiwe bafite ibinyoma bavuga kandi akanya bimwe babyigije muri Satani uriko murambirika nababwiye rero ko umugambi Imana dufise ko umugambi mwiza cyane mbega umugambi twawushikira gute twawushika ko gute niko ndababwira ibintu bikomeye tugomba kutukorana ni gute twumva umugambi w'Imana ntitunyuranye nawo ni izihe ntambara nyamukuru zituma duhusha umugambi w'Imana ku buzima bwawe biko ndavuga umugambi w'Imana ku buzima bwawe muri izo ntambamyi iyo tuvuge ku kintu cyitwa kahise kabi kacu umuntu ashobora kugira kahise katari keza agashaka mu bintu intambamyi y'umushyikira akazi katiwe keza muriko murambirika mbega muriko murambirika muri Bibiliya turashobora kubona abantu bamwe bamwe bagize amahitamo mabi mugabo bafatiye kuri kahise kabo katari keza. Yesu nadufasha nagomba mbwira abantu kahise kawe kabi agasigura akazoza kawe kabi mbega muranya Yesu ashimwe murabona umuntu ashobora no kukubwira mu muryango wagize ibibazo umuryango ufite ingorane wagize ibibazo bidasanzwe ugasanga so n'imborerwa karuhariwe ugasanga so yari ameze uku yari ameze ukuboko nagomba naguhumurize kazoza kawe igategerezwa gufatira kuri kahise kawe ntiduhitamo imiryango tuvukamo ariko turahitamo icyo tuzoba sinzi ko mutabishoboka imiryango tuvukamo ntitwayihisemo ariko dushobora guhitamo gusa n'iyo miryango kandi tugahitamo gusa kuko Imana muratabivuga reka ndabisubiremo neza muri twese nta muntu n'umwe yahisemo umuryango yavukiye nta muntu n'umwe yahisemo umuryango yavukiye twawisanzemo sibyo nibyo yateguye bakubwira mu muryango w'amagoro yawisanzemo ariko icyo nkundira yabese hari tugiye mu nyuma arahindura arabwira Imana avuga intebe zawe ndetse ntegereza kuba icyo umuryango wagize genda agomba kuba icyo Imana igomba kuba. Yesu nashimye birashoboka abantu benshi rero Satani yaravuze n'ibinyoma bivuga ngo bivanye naho wavukiye naho wakuriye ibyo hawe ntahari hariho mu izina rya Yesu amen ese yakana kuki katagira se na nyina ariko karabaye kandi mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe kahise kawe kabi nigasigura akazoza kawe kabi ndifuza bikintu mu cyumba uko mu bintu Satani yubakiye mu mitwe y'abantu yarababwiye ko bivanye n'ubuzima bagize hari ibintu byari mu Kirundi bivuga ngo imfubyi ntigira imfubyi ntiyibarura ibyo kandi hajya mbwira ibigani gusa ni ibintu by'amamantalite hajya ni ibintu by'ibyiyumviro by'amaforteresse bikubwira ngo bivanye n'aho wakugenda n'aho uzogera jye kukubwira ko igihe wakira Yesu wagize igatatu eshasha igihe wakira Yesu winjiye kujya mu mushasha wa Kristo Yesu birivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari cyaremwe ibya kera biba bigize birabize iyo tuvuga ibya kera byose ibyo bari batuze ko ibyo bari baratuze ko bihera mu maraso yawe. Yesu nashimye ikindi ngomba kuvuga hari n'abandi bantu bivanye n'ibibazo bafite ubunyene bw'ubuzima Satani yagiye ababwira ko ejo atahari ariho mu izina rya Yesu byose bivana n'amahitamo bivana n'amahitamo yawe ndababwiye ko umuntu ashobora kugira amahitamo meza ejo hiwe akaba heza cyane
nahure na kahise Bibiri tubwira ko turiko turasoma muri Genealogy ya Yesu turabona umuntu yitwa Maraya Ahabu yashoboye gufuta kuva ku buzima bwiwe atangura bishaka Ahabu yari maraya ariko umunsi marahita guhisha abatasi muze musome ndakunda gusoma kujya gitabo niko ndaramye bavuga mu bantu muri Genealogy ya Yesu bashabana n'umuntu yitwa Ahabu umuntu yari kondane kuzopfira mu byaha by'umaraya ariko amahitamo meza yaratumye Ahabu abantu b'uwo muryango yinjira mu muryango w'abatari Yesu nashimye ikintu gikomeye ngomba kubamenyesha ukubabwira ko yaba Imana yaba Shetani ata muntu n'umwe ashobora kukubakira akazoza adakoranye nawe rero baba bose yaba Imana yaba Shetani kugira ngo badushikire bakorana natwe uriko muramurikira Imana kugira izogushize kw'ibyo yakuvuzeko ikorana nawe uriko muramurikira nico gituma yabwira Abisirayeli ibabwira ngo shize imbere yanyu umugisha shize imbere yanyu urupfu n'iki n'ubugingo kirababwira ngo mugireho uhitamo ndakunda Imana kandi ifashe ku yabwiye umuntu nagire ndagushize imbere niwo witaba Yesu nashimye murabona mu itongo rya Edeni igihe umuntu wa mbere yacumura nimumbwize ukuri hari ahantu mwamboneye irya nzoka yafashe ku ngufu ndababaza harimo yavuye mu itongo rya Edeni mbwira bateye ubwoba tutariye kino cyangwa nagira oya yaramuturese kugira ngo wenyine agire akiyamurire akitore kuko Shetani yarasanzwe azi ko niyagitora kazoza kiba karagitera sawa ndagusa ndaguhende muriko muramurikira ndaguhenda ubyemere ukore gusa ukore kuko Imana yakubujije nzoba ndagushoboye nzoba ndagutwaye isi Imana yakuvuzeko bereda nta kindi kintu kizogutwara isi Imana yakuvuzeko ni ukwemera inama ya Shetani gusa kandi ibyo birahagije Yesu nashimye ni ukuvuga rero ninagombye kandi ko turabira hamwe ururiro rw'abantu bamwe nk'uko nabivuze bari ahantu habi ariko Imana igabusutsa ahantu hakomeye Yesu nashimye bivanye n'amahitamo bakoze ikindi ni ukubamenyesha abantu bamenga bafise amashansi cyangwa itombora ariko ubuzima bwabo bwagize ibibazo bivanye n'uko bagize amahitamo bereza reka ndababwira ikintu kazoza kawe ntikava ku muryango muramwiza urashobora kuvukira mu muryango mwiza cyane ngo ukagira akazoza kabi ugahita amahitamo yawe ibyo twarabibonye mbere turabiboneza mbere ibihazo bijyanye n'abana benshi bavuye mu miryango mwiza hiwe cyane aribo bantu ba mbere mu buzima bwanjye nibyo byose ni amahitamo yawe ariko kandi ubuzima buri kuragira uno munsi ntibusigura kweli atari heza Yesu nashimye bavuge ibintu bikeya bijyanye n'amahitamo amagore mu Rwanda icya mbere ni uko ubuzima bwacu bwose bugizwe n'amahitamo
ubuzima bwacu bwose bugizwe n'amahitamo kandi iyo umuntu yase guhitamo azoba mu mahitamo y'abantu niko murambwira icya gatatu amahitamo turimo turakora niyo agize ubuzima bwacu icya kane icyo turi uno munsi ni amahitamo twagize ejo hahise kandi icyo tuzoba ejo ni amahitamo turiko turakora uno munsi ndabahakanurira basubira mu gihugu turiko turajana rero muramutse kubona ko ubuzima bwacu ufata ukivuka bugizwe n'amahitamo kandi ari yagira icyo tuzoba ejo muramutse kubona ko umwana akiri umuco bamubwira ngo aje ku ishuri muramutse kubona ko ashobora kuryama ntagende mbega ejo umwe yajya ku ishuri utagiye ku ishuri bizoba ari bimwe batandukanijwe n'ibyo mwera ikintu cyonyine gishobora kukubuza gushika umugambi w'Imana n'amahitamo yawe nimusome ingoma ya mbere gatanu ku murongo wa mbere ubundi nabasome Yeremiya 10 ku murongo wa kane abaho nisomera ingoma ndifuza kumenya ingoma ya mbere gatanu ku murongo wa mbere havuga ngo ntihagire gusomera nyarutse imfura ya Isirayeli ariko naho yari imfura ubukuru bwiwe dusome mu izina rya Yesu urubyaro rwa Reyubeli aba nibo bakomotse kuri Reyubeli imfura ya Isirayeli ariko naho yari imfura ubukuru bwiwe arabwaha kuko yuriye uburiri bwa se akabuhumanya ubwo bukuru buhabwa bene Yosefu umwana wa Isirayeli nyene ukiri aho nyene banzirindire ubwo bukuru yabwaswe nini ubwo bukuru bwiwe yabwaswe nini bibiri tubwiye ngo kuko yuriye Imana yari yateguye ko azoba mukuru ariko ubukuru bwiwe wagize ni shetani abo mwana ni Imana imubwiye abwiwe nini soma Yeremiya 17 ku murongo wa kane wahabonye soma mumpera bikaba abantu bagaba bataragira kandi nawe uzohomba itongo ryawe naguhaye ari wowe ubyihamagariye Yesu nashimye nzotuma ukorera abansi bawe uri mu gihugu cyawe utazi ari wowe ubize Yesu aguhezagereje nagomba uyu murongo uvuga ngo ari wowe ubize subiramo ari wowe ubize ari wowe ubyihamagariye Yesu nashimye hanyuma ikindi agomba kuvuga ni uko amahitamo yacu akwiye gukorwa hakiri kare hari igihe umuntu ahitamo ibintu atakakigarura murabyumva neza Yesu nashimye nibyo umugabo yitwa Yuda yarigeze guhitamo nabi agurisha Yesu amuha amahera unyuma arinziriye yashira arahabwa ajya no gushikiriza abahereza ati ibyo bintu mahitamo nabi akakwigarura bikagira mumurikirane gato mbere yuko ngomba ndababwire ko mu mahitamo tugira harimo amahitamo y'uburyo bubiri hari amahitamo dushobora kubamo tukayagarura n'ayandi dushobora kujyamo tuyagarura mu gifaransa ni ibintu bita choix réversible na choix irréversible ni ukuvuga amahitamo dushobora kujyamo tukayagarura hariho amahitamo umuntu ashobora gusanga yariyenze akayagarura atakibononekana hakaba n'amahitamo umuntu yinjiramo ntagire ntagarure hariho n'amahitamo umuntu ashobora guhitamo
Muranywa murabona Nawomi yarafashe umugore ku mutima wawe ageze mu wabo asanga ibyo amahitamo yagize yihenze. Bibiliya itubwira ko yagarutse kandi ababaza yagarutse ari wabo. Bibiliya itubwira yagarutse ari wabo. Yego nibyo yababaye kuko banakiri niba mahitamo mikora ko no munsi cyazo bapfira Yesu nashimye. Ikindi hariho amahitamo winjiye mu buherezo. Icyo gituma ngira ngo mu kigo tuzakugira se ko umwanya turi burunge mu kindi gihe tubigishe ku mahitamo y'urugo. Urugo rufise umuhango wo winjira n'ufise ugize. Nzi ko mwana wize. Urugo barinjira ntibagira. Hariho abantu basigaye baswaganya bahenda abantu. Bigeze no kuvugishwa babwira abantu bijya mugabo usesi wawe barababeshya. Abaswahili barabizi. Umva ujya mugabo usesi wawe ibyo bintu birirwa mu kibari batabije nabo bakiyoye nabo bakuyaho mu ibarabara bariko barahita icyo bafatanije turagira bimaze kumatana turagira ugeze yori ukura hose ntubaze ariko bimaze kumatana ntibamatu ukazokumuna kubw'ibyo bintu ivyo wiyamirize iyo ni mpemvu mbi si mpemvu akuba. Yesu nashimye. Nagombe kubabwira ko hariho amahitamo umuntu akora ayo mahitamo akirotuma atayavamo. Yesu nashimye. Ngomba mvuge gatoya ku ngo zimwe zimwe zituma abantu bahitamo nabi. Mbega murambwira ingo zimwe zimwe zituma abantu bahitamo nabi. Icya mbere ibibazo by'ubuzima biratuma abantu bagira bahitamo umuntu agakora icyaha atabi kubera ngo ndabuze ukundi no. Ngomba ndakumenyeshe hariho ukundi mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Reka gucumura ngo wawuzukurira amavuta. Hariho ukundi Imana ibigenza. Abantu baracuruzwa barahitamo nabi kubera ubuzima ibibazo byinshi. Umugabo yitwa Esawu yavuze ngo raba ngirangire ngo none icyo kubasa mwakwa bizogira inzara y'umunsi umwe yaratumye Esawu agira amahitamo mabi acarisha akazoza kiwe kishwe n'inzara y'umunsi. Bene dani maso nzamwigumye inzara irahera. Yesu nashimye. Amen. Ariko niwitwaza uzogwa mu bintu utazosohokamo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri amahitamo mabi araterwa nk'iraho ku kintu cya mbere ku bibazo by'ubuzima. Hariho umuntu akeka akamererwa nabi agasigara avuga ati jewe wo nka wese nawe bakwigisha uriko no nk'umugabo. Jewe nopfa kuva aha nkaronka urugo ngira ibyo bindi byo guheza ubuzima bwiza. Ntimukorere ku by'ubu nyene rorera Imana irasigaye cyane. Yesu nashimye. Icya kabiri ariko ndavuga amahitamo mabi araterwa n'ibyifuzo by'umubiri. Umuntu akagira amahitamo mabi afatiye ku maronko cyangwa ibyifuzo by'umubiri. Bibiliya iratubwira ku muntu witwa Samusoni kazoza kiwe yakishe kubera ibyifuzo by'umubiri cyo kugomba kubana na Delila. Icyo mu Gifaransa bita repulsion charnelle ziratuma abantu bica kazoza kabo kagapfa. Mbega murambwira iki? Umuntu akirirwa akwegana n'abahungu agakora ibyaha akavuga ngo nta kundi kureka tujye tubana. Mahitamo mabi. Amahitamo mabi arashobora guterwa n'amarongo y'ubunyene. Bakakubwira ngo hariya ibintu bigiye nabivuze kare bigatuma uhitamo nabi kubera amarongo y'ubunyene. Bibiliya itubwira
ngoma ndabamenyesha ko ibyamwa byose bereye kuribwa si byo kuribwa. Yesu adufashe. Ikindi cya kane, amahitamo mabi arashobora guterwa n'abantu tugendana batari abagenzi babi, barashobora kutubwira amahitamo. Bibiliya itubwira ko Abisirayeli bakoze ibyaha by'ubusambanyi batebeye ahantu bita Shitimu, batangura kwifatanya n'abanyamowabu, batangura gukora ibyaha. Amahitamo mabi arashobora guterwa n'ikintu bita kutayiringira, cyangwa mu Gifaransa bita precipitation, kwihuta n'uwo mwanya. Sinzi ko muri nitwagera ku biga yo gufasha abantu kumenya ingene binjira mu rugo kibabwiye. Ngene Daniyeli Bibiliya ivuga ngo yabwiye umwami mu mwanya n'igihe Yesu naje. Hari ibintu turonkera byinshi gufasha igihe atari muri pression. Hari umuhungu aza agashikiye umukobwa ati aha rero Imana yabwiye ko utampaye inyishu. Mubwira uti miki si mu mwanya nanjye nje gusenga. Yesu naje. Ikindi cya gatandatu, amahitamo mabi arashobora guterwa n'uko umuntu yahisemo atabanje kubaza Imana, usiguza Imana. Niko muramburikiye. Umuntu agakoresha ubwenge ndafite umudamu we ahantu hamwe sinavuga, ari umudamu w'ahantu hamwe sinavuga naho ndi kure ntawe ubimenye. Yavuze ati jyewe narondera umugabo, rero nasabye Imana nk'umugabo muremure w'inzobe. Ibyo bintu hari ikintu cy'Imana kiri kumurika hejuru, kandi buri muntu yaramurose ni muremure kandi afite inzobe pe. Mugabo amakofi nayo makofi yazaranye n'ubwo burebure iyo nzobe yari akeneye mu muremure w'iyi. Yesu nashimye. Hari abantu badakeneye Imana, bakeneye kubakira ku bintu byaha. Ikindi hariho ibyo niko ndavuga, kutasiguza Imana, adakoresha amaso, amahitamo afatiye ku byo umuntu abona gusa, amahitamo adafatiye ku kumenya neza ibintu biba ari byo. Murabona Loti yabonye igisagara kimeze neza, kuko ntiyari azi abantu bangene bameze. Amahitamo mabi arashobora guterwa n'abantu bo hanze. Hariho ingo nyinshi ziba habaye amakomisiyo murangi mbega no mu bindi hari abantu baranga, hari abantu bazi kuranga bari boba bariho mu bindi. Hari agakire umuntu bavuga ngo afite ingabire yabo. Abantu bafatanya abantu bakubaka ngo ni hari habaye muri komisiyo, ari abantu babaranga. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Mbega kugira ngo duhure n'umugambi w'Imana, kugira duhure n'Imana yaduteguriye, ni izihe ngingo twofata tukiri? Ingingo ya mbere, ubuzima bw'iteka. Yesu nashimye. Ingingo ya mbere, muri byavuze ngo ni umukristo nzokwama ndigo mu byose gushaka. Nari kubabwira ingingo Daniyeli bafashe bageze mu gihugu cyiza, hariya bamuganye n'imyakano. Bibiliya itubwira ngo bagira imigabo mu mitima yabo itazogira yuko atazokwiyumanira ikintu na kimwe. Iyo niyo ngingo ya mbere izotuma uhura n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Hariho ingingo tutegereza gufatwa mu buzima kugira ngo duhure n'umugambi w'Imana. Yosefu icyatumye ahura n'umugambi w'Imana, yarafashe ingingo kutazokwigira yihumanya, kuko tugiye gukabura utwari yamutureta kugira ngo ibintu yaragatinda acunga ndagira ngo n'ibyo Imana yambariye. Yesu adufashe. Icya kabiri, kugira umuntu yirinde
kugwa mu bintu binyuranye n'umugambi w'Imana harimo kubaho umuntu yagishingiye akarimbi mu bintu bimwe mbega mwanya icyo bita respect de norme mu buzima umuntu aragira ibintu agenderaho akagira ibintu atarenga akagira ibintu adakora sinzi ko mubiri mu itongo rya Edeni harimo icyamwa batari bemerewe kugira mu buzima hariho ibintu umuntu yemererwa bitabiriye ngoma mvuge bikeye Yesu nashimye hariho ibintu umuntu ategerezwa kubera amaso agashinga akarimbi ubwa mbere amaso yacu ategerezwa kurindwa kuraba ibidakenewe icyo ni cya mbere amatwi yacu ategerezwa kurindwa nta kindi bidakenewe imvugo zacu zitegerezwa kurindwa dufite tubwiriye ahandi hategerezwa kuba akarimbi umuntu ategerezwa gushinga nta kibabwiye kare ku mpinga ya mbere nababwiye ko mu buzima umuntu niwe ahitamo abagenzi umuntu azahurira abagenzi nawe bazotuma agira amahitamo mabi burya dina burya bamufate bamwonone bamugire nabi yagiye kuramutsa abantu b'ishekeri arasohoka agenda kuramutsa b'ishekeri baca baramufata Yesu nadufasha Bibiliya itubwira wa mugabo wa muvugishwa yavi Beteli yagiye ahura n'undi muvugishwa yitwa kera baja hamwe mu kanya gatoya ntabwo yari gutabama mu kanya gatoya kazoza kiwe kari kororeka Yesu nashimye Yesu nashimye nifuje kubabwira yuko ubuzima bwacu bugizwe subiriramo bugizwe bugizwe n'amahitamo yaba shetani yaba Imana abo bose kugira bashyitse imigambi yabo ku buzima bwacu batugisha inama Yesu nashimye nababwiye ko igihe barambwira agomba kuvuma Abisirayeli yaraciye inzira zose z'ubuvuma arazibura kugira ngo bashobore yaciye ababwira Balamu yaciye ababwira umugambi wo kugira ngo Abisirayeli bacumure ku Mana kugira ngo Imana ive hagati muri bo kuko nta wundi mugambi nta wundi bushobozi Shetani afite ku buzima bwacu ni ukuduha amahitamo ngari reka turi kumwe Yesu nashimye tubaza ko abadagaburizaga muri misitiri kumarana bakomeza kwigira hamwe ibijyanye n'amahitamo nari ngombye kugira nka introduction kugira ngo abumvishe d'abord ubuzima bwacu bugizwe n'amahitamo kandi ko ejo hacu hazova ku mahitamo turiko turagira ryari subiramo ibi bintu ejo hacu hazova ku mahitamo turiko turagira ryari uyu munsi Yesu nashimye ibintu kugira ngo ejo biturinde amarondre biturinde kuzongera gusozera urugendo rwacu umuntu arongera asubiza amaso inyuma akavuga ngo owe iminsi yanjye yo nkayibona iminsi yarangaye ntacyo nayikoze mu cy'ikibanza Yesu nadufasha numva rero muri aka kanya ngira n'abadagakurizaga ibindi Imana idufashije tugashishikara tuganira ariko ndabifurije kugira amahitamo meza Yesu nashimye ndabifurije amahitamo meza yarashyitse kugira amahitamo mabi turacyafite igihe cyiza cyo kubaho Yesu agufasha Yesu agufasha amahitamo yawe afatira ku ijambo ry'Imana rivuga amahitamo yawe ahure n'Imana ku buzima bwawe Yesu nagufasha nuko rero umenya n'ubakaganiriza ngaho nyine bisigaye twahitaze ubundi shishikari ariko nari nagomba gushyiraho la base cyangwa ifatiro zo kubabwira ko ubuzima bwacu bwubakiye ku mahitamo yawe
yesu nawe heza